Ruhul Bejan fi tefsiril Kur'an, duh jasnog tumačenja Kur'ana, najvrijedniji tefsir sufijskog pristupa tumačenju Kur'ana. Poznat kao vajski tefsir, pruža dublje uvide u Božju riječ na jedinstven i pristupačan način. Ruhul Bejan, tefsir Ismaila Hakija, prvi put na bosanskom jeziku u programu Radija Bir. Ruhul Bejan fi tefsiril Kur'an, duh jasnog tumačenja Kur'ana. Ruhul Bejan fi tefsiril Kur'an, duh jasnog tumačenja Kur'ana, poznatiji kao Ruhul Bejan, najpoznatije je djelo Ismaila Hakija. Ovo djelo predstavlja jedan od najvrijednijih tefsira sufijskog pristupa tumačenju Kur'ana. Napisan je na arapskom jeziku na oko 4637 stranica. U njemu provladava navođenje savjeta, preporuka, lijepih raslojavanja značenja kuranskih ajeta. Ruhul Bejan obiluje stihovima iz sufijske poezije, a naročito iz Rumijeve Mesnevije. Ismail Haki u svoj tefsir unosio je i mišljenja prethodnih sufija i komentatora Kur'ana iz njihovih redova, te hadise poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nerijetko nailazimo i na povode objave ajeta. Također, komentar sadržava i mnoštvo pojedinosti iz historije Islama, napose iz perioda prve četverice halifa. Izdavač tefsira Ruhul Bejan fi tefsiril Kur'an na bosanskom jeziku je Tekija na Mejtašu u Sarajevu. Ruhul Bejan, tefsir Ismaila Hakija, prvi put na bosanskom jeziku, na radiju Bir, petkom u 15 sati i 10 minuta. Sura Jusuf, 12. sura. Ova sura je mekanska i ima 111 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim, s imenom Allaha, svemilosnog, milostivog. Bilježi se od Ubeja ibn Ka'ba radijallahu anhu da je Allahov poslanik alejhi selam rekao: podučite svoje podređene suri Jusuf, jer koji god musliman bude učio i podučio svoju čeljad i oni koji su u njegovoj vlasti ovu suru, Allah će mu olakšati smrtne muke i daće mu snagu i neće zavidjeti muslimanima. Ovako je u tefsiru Et-Tibjan. To je zbog toga što je Jusuf alejhiselam bio iskušan zavišću svoje braće, žestinom boravka u bunaru i zatvoru, pa je Allah dželešanuhu poslao Džibrila i on ga je utješio i olakšao mu te teškoće, dovodeći ga na stepen bliskosti, a onda mu je dao snagu i dostojanstvo i vlast nakon različitih kušnji. Onaj ko vodi računa o tome, uči suru Jusuf i razmišlja o njenim značenjima, dostići će ono što je dostigao Jusuf alejhiselam od raznovrsnih vidova sreće. Kao što je rekao Ibn Ata, neće slušati suru Jusuf onaj ko je zabrinut, a da se neće osloboditi brige. Zabilježeno u El Kevaši. Molimo Allaha da nas oslobodi svih briga. Bilježi se da su židovski svećenici rekli vođama mekanskih mušrika: tražite od Muhammeda da vam kaže zašto su se Jakubova čeljad preselila iz Šama u Egipat i da vam priča o Jusufu. Oni su tražili i onda je objavljena ova sura. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Elif lam ra. To jest, ene, ja sam Allah, vidim, era, i čujem, esmeu, njihovo traženje od tebe o ovom slučaju. Kaže se, ja sam Allah i vidim šta su uradili Jusufova braća i kako su se ophodili prema njemu. Kaže se, ja sam Allah, vidim šta vide i ostala stvorenja, a i ono što oni ne vide. Kaže se,
Elif Lam Ra, to jest ova sura Elif Lam Ra nazvana je ovim imenom. Autor Ismail Haki kaže: pojedinačna slova su jedna od skrivenih tajni koje je zabranjeno kazivati osim onima koji su dostojni toga. To što neki kažu da su slova na počecima sura nešto što je manje jasno u Kur'anu i čije je značenje poznato samo Allahu, imaju najsigurniji stav i predaju stvar onom ko je dostojan toga. Nije isključeno da Allah iz svoje plemenitosti značenja spusti na srca cjelovitih ljudi, insani kamila. Međutim, oni se o tome izražavaju u prenesenom značenju, ne otkrivajući ta značenja, vodeći računa o slabim intelektima i čuvajući povjerenje i obavezu koju su dali po tom pitanju. Hafiz Širazi je rekao: vrijednost bisera poznaje vlasnik bisernica. Zašto biser ti izlažeš u radnji sitnica? Vrijednost vrijednoga dragulja zar svjetina može znati? Moj Hafize, sem učevnim, vrijedni dragulj nemoj dati. Šejh Feriduddin Atar je rekao: imam srcu puno dragulja tajni neprolaznih, ali sam ja pod svoj jezik kruti čavo stavio. Rečeno je i: koga god su tajnama potanko podučili, usta mu zapečatili i potom ih zašili. ovo su ajeti knjige, to jest Kur'ana, jasne, to jest za koji je jasno da je od Allaha i da je nedostižnog stila. U Bahrul Ulumu se kaže: jasna knjiga je Levhi Mahfuz, a pojašnjavanje toga je u objavljenim knjigama. U njemu je pojašnjeno sve što postoji i jasno je onima koji gledaju u njega. Pošto opisuje knjigu na način kojim ističe njenu čast samu po sebi, to prati i opisom koji ukazuje na dodatnu čast, pa se kaže: Inna anzalnahu Kur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Objavljujemo je kao Kur'an na arapskom jeziku da biste razumjeli. Sura Jusuf, 2. ajet. To jest da biste razumjeli njegova značenja i kako biste pojmili ono što je u njemu i shvatili da je on izvan ljudskih mogućnosti, objavljen od stvoritelja svemoćnog i jakog. Akl je poimanje značenja govora, a razlog je radi poređenja i prenesenog značenja. To je zbog toga što se Allahova djela ne tumače određenim ciljem, kao što je stav učenjaka ehli sunneta. U Bahrul Ulumu se kaže: vjerovatno je preneseno značenje u značenju volje, kako bi Arapi shvatili značenje toga, odnosno objavili smo Kur'an na arapskom jeziku htijući da ga shvate Arapi i da razumiju iz njega ono čemu se pozivaju, pa da nemaju opravdanje kod Allaha i da nemaju prigovora njemu i da ne mogu reći svom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: nismo imali nikakvo obraćanje, kao što kaže: a da smo ga učinili Kur'anom na nearapskom jeziku, oni bi sigurno rekli: zašto nisu pojašnjeni njegovi ajeti? Sura Fusilet, 44. ajet. U At-Ta'vilatu Neđmije stoji: Elif Lam Ra je išaret elifom na Allaha, lamom na Džibrila, a Ra je išaret na Resula, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je značenje ono što Allah objavljuje preko Džibrila na srce poslanika. Kazivanje od voljenog onom ko voli, kako bi se onaj ko voli vodio pojašnjenjem puta koji vodi voljenom. Mi smo ga odjenuli radi čitanja i učenja, u odjeću arapskog jezika kako biste razumjeli suštinsko njegovo značenje i njegove tajne i išarete. To je vaš jezik, kao što smo Tevrat objavili na jeziku onih kojima je objavljen, hebrejskom, a Inđil na sirijanijskom. Time ukazuje na suštinu Allahovog govora da je on različit i daleko od toga da ga se može slovima opisati ili pripisati glasovima i da je nalik na bilo kakav jezik. Međutim, stvorenjima, ljudima je potrebno radi shvatanja značenja da se taj govor zaodjene u slova i jezike. U hadisu se kaže: voli Arape zbog troje, jer sam ja Arap, Kur'an je na arapskom i jezik džennetlija je arapski. U hadisu se kaže: zastava zahvalnosti na kijametskom danu će biti u mojim rukama, a najbliži mojoj zastavi toga dana će biti Arapi. U hadisu stoji: ako se Arapi ponize, bit će ponižen i Islam.
U hadisu se također navodi: kada je Allah stvorio stvorenja, poslao je Džibrila i podijelio je ljude na dva dijela, dio na Arape, a dio na nearape. Allah je Arape učinio boljim. Onda je Arape podijelio na dva dijela i jedan dio je Jemen, a drugi je Mudar, pa je Allah boljim učinio Mudar. Mudar je podijelio na dvoje. Kurejš je učinio dijelom i boljim, a onda me izveo iz najboljeg što sam mogao. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Mi ti kazujemo, nahnu na kusu, to jest obavještavamo te i pričamo ti. U perzijskom tekstu mi tebi čitamo, dolazi od kasa es-sarehu, kada se slijedi nečiji trag u stopu, jer onaj ko kazuje neki događaj i prenosi ga, onda to čini prenoseći ono što je upamtio, jedno po jedno, kao što se kaže, slijedi Kur'an, ako ga uči, jer onaj ko uči Kur'an slijedi ono što je zapamtio i naučio na pamet od njega, ajet poslije ajeta. Objavljujući ti ovaj Kur'an, mi tebi o najljepšim događajima kazujemo. Muhyi Sunneh je rekao: Allah naziva kazivanje o Jusufu najljepšim kazivanjem, jer u njemu ima toliko pouka i mudrosti koje su poželjne i dolične i za dunjaluk i za ahiret, o kraljevima i podanicima, o ženskim spletkama, o podnošenju nedaća i neprijateljstava, o praštanju tih istih neprijateljstava nakon što se u stanju kazniti za njih i drugih stvari. Neki kažu ahsen el kasas, najljepša je priča o Jusufu, zato što je Jusuf bio najljepši među Israelićanima i zato što je njegovo porijeklo bilo najljepše porijeklo. Kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, plemeniti, sin plemenitog, unuk plemenitog, praunuk plemenitog. Jusuf bin Jakub bin Ishak bin Ibrahim alejhi selam. Kerem, plemenitost, je općeniti pojam za sve što je pohvalno, a sve je to bilo objedinjeno kod Jusufa, jer je bio potomak trojice poslanih vjerovjesnika, gdje se prenosila čast vjerovjesništva i ljepota izgleda, znanje o snovima, dunjalučko prvenstvo, vođenje računa o podanicima u gladnim godinama i nevoljama. Koji čovjek može biti plemenitiji od ovakvog? Neki kažu, najljepše je kazivanje o Jusufu zato što je njegova doba među najljepšim dovama. Usmrti me kao muslimana i pridruži me čestitim. 101. ajet. I on je prvi koji je smrću priželjkivao susret s Allahom. Jusufova alejhi selam ženidba je bila najljepša ženidba, a u njegovoj ženidbi je najljepša osobina: odvojenost pa sastavljenost, otuđenost pa bliskost, osornost pa ljubav, zaljubljenog i ljubljenog, zatvora i slobode, okovanosti i ropstva, pa oslobađanja ropstva, žudnje i odbacivanja, čežnje i očaja, išareta i muštuluka, tumačenja i potvrđivanja, teškoće i lahkoće. U kazivanju o njemu je navedeno što nema u drugim kazivanjima i raznovrsna ophođenja koja opuštaju i razgaljuju. Autor Ismail Haki kaže: nije isključeno da se kaže da je kazivanje o Jusufu alejhi selam ljepše od kazivanja koja su u suri Hud, kao utjeha poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koja je osjedila poslanika, a sura Jusuf je u Kur'anu nakon sure Hud, a i sama po sebi, jer ono što je vezano za voljenog i samo je drago, a ono što dolazi od najljepšeg, dragog Allaha, i samo je najljepše. Neki kažu, to je prvo kazivanje koje je objavljeno poslaniku alejhi selam i ono je najpreciznijeg izraza i najkompletnijeg značenja. Značenje koje je pretočeno u suštinu o tajnama nasljedstva i hilafeta, ruha i srca, potencijala i pročišćenja nefsa koji je podložan i koji se pojavljuje. Prvo u liku Zulejhe, nefsi Emmare, koja onda prima islam i pročišćava se pa dostiže do stepena zadovoljstva, radije. To je došlo nakon što je željela shodno svojoj podložnosti zlu, a onda se spojila sa Jusufovskom dušom, ruhom, pa i nefsanskim izazovima i vodstva u liku njegove braće i tako dalje. U At-Tevilatu Neđmije stoji: najljepše je kazivanje sura Jusuf, zato što je nalik ljudskim stanjima, halovima, ljudskom vraćanju Allahu i dostizanju njemu, i zbog toga što ukazuje na svijest o građi čovjeka, ruh, srce, sir, nefs, 5 fizičkih osjetila i 6 nutarnjih, i na tijelo,
pa onda na kušnje na dunjaluku i druge stvari, sve dok čovjek ne dospije do najviših stepena. Jusuf je išaret na srce, Jakub da ruh, Zulejha na nefs, Jusufova braćana osjetila i potencijale čovjeka. Dalje, Kur'an sa svojim sadržajem kazivanja nalik ovom jedinstvenom kazivanju i drugim čudima rječitosti i dalje je osuđivan od nevjernika jer oni zaista nemaju zdravog razuma. U Mesneviji stoji: Sinko, ne gledaj Kur'anu samo vanjštinu, jer šeitan u Ademu vidi samo zemlju. Divno li je rekao Sadi Širazi: Ako neko pogleda okom nijekanja, ni Jusufovo lice neće lijepim vidjeti. Pogleda li plemenito neko i u šeitana, ko meleka će ga u suštini vidjeti. Iako prije njega, to jest prije nego smo ti objavili ovaj Kur'an, nisi doista ništa znao, iako si bio od onih koji o tome nisu znali. Gaflet, nemar prema nečemu, znači da to nije ni naumpadalo. To jest od nemarnih prema ovom kazivanju, nije ti ni naumpadalo niti si išta slušao o tome. To je obrazlaganje, jer je objava, a to što se nepoznavanje nečega nazvalo nemarom je da bi se istakla važnost toga poslaniku alejhiselam, kao što je u El Iršadu. To nije nemar gaflet koji je uobičajen među ljudima, a Allah ima pravo obraćati se svome miljeniku alejhiselam na koji hoće način. Pogledaj ajet, nisi znao ni šta je knjiga, niti šta je vjerovanje. Eš-Šura, 52. ajet. I riječi, i našao te zalutalog, Ed-Duha, 7. ajet. I slična obraćanja. Objava kazivanja o Jusufu alejhiselam je došla od Allaha i to je bilo poznato Arapima, mada im nije naumpadalo. Kazujemo i trebamo to uraditi na najljepši način, na ovakvom stepenu, vodeći računa o edebu kada se izražavamo o vremenu i onim koji su u njemu živjeli, mada je to davno prošlo i ti ljudi su nestali. O Allahu, učini nas od onih koji si uputio lijepom tumačenju i podržao u onom što je dolično u svakoj stvari. Uistinu ti neizmjerno daruješ. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Kada Jusuf reče, to jest sjeti se, Muhammede, vremena kada je Jusuf je hebrejsko ime i zbog toga nije podložno promjeni. Hebrejski jezik je jezik Ibrahima alejhiselam, a Jusuf je sin Jakuba, sin Ishaka, sin Ibrahima alejhiselam, dok je recimo sirijanijski jezik bio jezik kojim je govorio Adem alejhiselam. Imam Sujuti kaže, sirijanijski jezik se naziva po oblasti Sirijana, a to je oblast na poluotoku koje su naseljavali Nuh alejhiselam i njegov narod prije potopa. Oni su govorili sirijanijskim jezikom, osim jednog čovjeka koji se zvao Džurhem i njegov jezik je bio arapski. U Envarul Mešariku se kaže, od jezičkih zanimljivosti je da Esef znači brigu, tugu, a Esif znači rob, a i jedno i drugo se našlo kod Jusufa. Ocu svome, Jakubu bin Ishaku bin Ibrahimu alejhiselam. Neki koji su skloni izvedenici ovih imena kažu da je Jakub bio blizanac Asjaov, pa su se gurali u majčinom trbuhu, jer je Jakub htio izaći prvi, a Ajs ga je spriječio u tome pa je rekao, ako izađeš prije mene, onda ću se ja popriječiti u majčinom trbuhu i usmrtit ću je. Pa je Jakub zbog toga zakasnio. Izašao je Ajs, a slijedio ga, Akabe, je Jakub i izašao za njim i zbog toga je tako nazvan. Prvi je nazvan tako jer je bio neposlušan, As, i izašao je prije Jakuba. Ajs je bio dlakav čovjek, a Jakub nije. I Ajs je bio draži njihovom ocu, a Jakub je bio draži majci. Ajs je bio lovac, a Jakub je bio pastir. Kada je Ishak alejhiselam ostario i oslijepio, Jakubova alejhiselam majka je donijela pečenje pred Ishaka i rekla, tvoj sin ti je donio pečenje, pa prouči mu dovu koju je tvoj otac učio tebi. To je dova vjerovjesništva, a svaki vjerovjesnik je imao primljenu dovu. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostavio svoju dovu kao najveći šefaat, zagovorništvo na kijametskom danu. Ishak alejhiselam zamolio je za onog ko je donio pečenje da Allah podari u njegovom potomstvu vjerovjesnike i kraljeve. U Jakubovom šerijatu je bilo dozvoljeno u braku sastaviti dvije sestre, što je dokinuto Muhammedovim alejhiselam šerijatom. Tako je Jakub oženio Leju i Rahel, čiji mehr je bio da služi njenog babu 7 godina,
što je on i uradio. Njihov otac, kada ih je ispraćao, svakoj od svojih kćeri je dao robinju. Jedna se zvala Zulfa, a druga Belha, a žene su ih poklonile Jakubu, pa ih je on oženio. Leja je rodila 6 sinova: Šemun, Jehuda, Lavi, Jezđer, Zejalun i Denija, i kćer Rubel, a Zulfa je rodila 2 sina, Dan i Jagsala. Belha je također rodila 2, Džada i Jašira, a Rahela je dugo bila nerotkinja, a onda je zanijela i rodila Jusufa. Jakub je imao tada 91 godinu. Jakub je htio preseliti u oblast svoga oca Ishaka sa svom pratnjom. U godini kada je selio, Rahel je zanijela Benjamina i umrla je na porodu. Jusuf je tada imao 2 godine i bio je najdraže dijete Jakubu alejhiselam. Kada je imao 7 godina i kada je usnio da je 11 dugih štapova pobodeno u zemlju u krug, a da ih sve malehni štap udara i čupa iz zemlje i da je jači od njih, taj san je ispričao svome ocu, pa mu je otac rekao: dobro se čuvaj da o tome ne pričaš svojoj braći. Onda je uoči petka, kada je bio Lejletul Kadr, a imao je 12 godina, usnio kao što Allah kazuje u ajetu: o oče moj, sanjao sam, ja ebeti. Zabilježili su da je Jusuf alejhiselam spavao pored svog plemenitog oca, pa se iznenada, uznemiren, prenuo iz sna. Jakub alejhiselam ga je upitao: o sine moj, šta te spopalo? Značenje je, rekao je: oče moj, čudan sam usnio san, vidio sam, reeitu, usnu. Dolazi od ruja, a ne od rujeh. Shodno riječima, ne kazuj svoju ruju. U El Kevaši se kaže: ruja je ono što se vidi u snu, a rujeh je ono što se vidi na javi, dok je rej, mišljenje, ono što je u srcu. Sanjao sam 11 zvijezda, i sunce i mjesec, a ja sam stajao na jednoj visokoj planini okruženoj žubornim rijekama i potocima i zelenim drvećem. Vezuje sunce i mjesec sa zvijezdama zbog isticanja i da bi se ukazalo da su časniji od svih ostalih nebeskih tijela, kao što je vezivanje ruha za meleke, a onda počinje uz pretpostavku pitanja: kako si ih sanjao? Pa kaže: i usno sam ih vidio kako mi se pokloniše. Vidio sam ih da mi padaju na seđdu. Te zvijezde su se spustile na zemlju i kada sam se u njih zagledao, primijetio sam da mi padaju na seđdu. To je pozdravni naklon, seđda pozdrava, a nije seđda naklon ibadeta i obožavanja. Ibn Šejh je rekao: seđda je pojam koji znači spuštanje čela na tle. Svejedno je da li radi veličanja i počasti ili ibadeta. Također, ovaj pojam znači i poniznost i potčinjenost. Opisuje se sunce i mjesec i zvijezde kao da se radi o razumnim bićima kroz zamjenicu, hum, jer se opisuje kao nešto razumno, jer čine seđdu. Znaj da je Jusuf usnio svoju braću kao zvijezde, jer je on njih slijedio kao što se zvijezde slijede i prate na putu, a oca i tetku Leju je vidio kao sunce i mjesec. Kažemo tetku jer mu je majka umrla prilikom porođaja Benjamina, kao što je rečeno: njihovo klanjanje njemu je znak da će biti pod njegovom vlašću, kao što će biti rečeno na kraju kazivanja. U El Iršadu se kaže: nije isključeno da to što se sunce i mjesec spominju na kraju nije zato što će se s njima dvoma posljednjima, Jusuf alejhiselam, sresti nakon godina razdvojenosti. Išaret sa 11 zvijezda je na 5 vanjskih osjetila: sluh, vid, miris, okus i dodir, i na 6 unutrašnjih: razmišljanje, podsjećanje, pamćenje, maštanje, pretpostavljanje i zajednički osjećaj. Svaki od ovih osjećaja i potencijala je jedna svjetla zvijezda kojom se poima odgovarajuće značenje. To su Jusufova braća, a on je srce, kalb, jer su rođeni iz braka Jakuba, Ruha i Rahele, Nefsa. Svi su oni sidovi jednog oca. Išaret suncem i mjesecom je na Ruh i Nefs. Stepen cjelovitosti, kemalijeta, čovjeka je da srce ima vlast kojem se klanjaju Ruh, Nefs i osjetila, kao što su meleki učinili seđdu Ademu, to jest da mu se pokore i budu u njegovoj vlasti. To je krajnje oslobođenje na koje ukazuje sura En-Nasr. Baštinik ovog stepena, to jest nakon što dostigne suštinu, hakikat, nema opstanka, bekaa na dunjaluku u većini slučajeva, pa razumi ovo dobro. Smrt je najpriličnija zbog toga što su na stepenu indijeta, jer su pojedinosti berzeha brojniji od dunjalučkih. Znaj da je san pojam kojim se ukazuje na prikazivanje izgleda onog što se sanja
i urezivanje te slike u ogledalo srca u snu, ali ne i najavi. San je jedan vid znanosti, a svaka znanost ima i ono čime se bavi, a ono čime se znanost bavi ima i svoju suštinu, a ta suština je forma toga. Znanje je pojam kojim se ukazuje na stizanje tog lika u srce i njegovo urezivanje u njega. Svejedno je li to u snu ili najavi, i to je samo u srcu. Pošto je duhovni svijet nastao prije fizičkog i pošto je na većem stepenu od njega, a božanska pomoć koja dolazi tijelima ograničava se na posredništvo duša između njih i haka, i tjelesne aktivnosti su zavisne od ruhova. Teško je vezati ruhove i tijela jer su toliko različite građe, pa su tijela opipljiva, a duše nisu. I sva tijela su takva, a sve duše onakve. Onda i nema nekog zajedništva i vezanosti među njima. Ono između čega nema povezanosti ne može imati ni utjecaja, niti biti izloženo utjecaju, niti pomoći, niti tražiti pomoć. Zbog toga je Allah stvorio svijet duha, berzeh, koji objedinjuje i svijet duša i svijet tijela, kako bi bila moguća veza između ta dva svijeta i kako bi mogao biti moguć utjecaj i prihvatanje tog utjecaja, dojam, pomoć i upravljanje. Tako je i sa čovjekovom dušom i njegovim tijelom kojim upravlja, a to podrazumijeva i znanje i djelovanje. Pošto je različitost očita između njegova tijela i duše i pošto se ne može povezati na način upravljanja i kontroliranja i pošto ne može dostaviti pomoć tijelu, Allah je stvorio njegov životinjski nefs kao međusvijet između tijela i duše, ruha. Tako njegov životinjski nefs, s obzirom na to da se radi o razumnoj sili koja je neopipljiva, odgovarajući je ruhu, a s tim da ima svoju osobenost i kontrolira određene potencijale koji su u tijelu i koji se ponašaju na različite načine i koji se nose u maglini koja je u lijevoj komori fizičkog srca, onda odgovara i fizičkom tijelu, pa se onda uspostavlja veza, djelovanje i dojam i dostiže pomoć. Ako ti je ovo jasno, onda znaj da je potencijal mašte koji je u razvoju čovjeka iz ugla činjenice da je preslik fizičkog svijeta u svijet duha kao dio u odnosu na cjelinu, kao potok u odnosu na rijeku. Kako god je jedan dio potoka vezan za rijeku, tako je i svijet ljudske mašte, uobrazilje, svojim gornjim krajem vezan za svijet duha, a toga ima dvije vrste, općeniti i ograničeni. Općeniti je vezan za arš i koji objedinjuje sve dunjalučke i ahiretske utjecaje. Ograničeni je dvojak, onaj koji je u vezi sa snom i onaj koji nije, ali je uvjetovan odsustvom svijesti i bezosjećajnošću, kao što je s opće poznatim događajima sa sufijama. Prvo što su vjerovjesnici imali su bile duhovne pojave koje su gledali u snu i u obrazilji, a onda su se uzdigli i napredovali toliko da su gledali meleka u općenitom svijetu duha ili ograničenom, ali izvan sna. Međutim, u jednoj vrsti neosjećaja i činjenici da su bili uzeti sa dunjaluka kada bi im dolazila objava uz potpunu svijest i pamet. Zbog toga, oni u tim stanjima, halovima, nisu ostajali bez abdesta, a i zbog toga što njihove oči spavaju, ali su im srca budna. Njihove nutrine su okićene Allahovim svojstvima i ispunjene njegovim ahlakom, pročišćene od bilo kakvih ljudskih osobina, pohlepe, nemoći, ufanja, slabosti i sličnih drugih, u čemu je očita slabost, a naročito ako se to pripisuje cjelovitosti, kemalu. Da ne govorimo o spavanju jer je spavanje nemoć i slabost i nedostatak. Kada bi neki nedostatak bio u srcu vjerovjesnika, onda bi bilo moguće da u njemu budu i drugi nedostaci, nesigurnost u objavi, nemar prema njoj, zasićenost njome ili strah od nje što bi ga spriječilo da ispuni svoju zadaću. Neki kažu da je Allah zadužio meleka za snove koji slikovito prikazuje stvarnost. Allah mu je pokazao kazivanja o Ademovom potomstvu iz Levhi Mahfuza i onda on kopira ta kazivanja i za svako od njih pravi sliku, pa kada čovjek zaspi, onda mu pokazuje te stvari u prenesenom značenju kako bi mu bilo muštuluk ili opomena, ili podrška kako bi stalno vodili računa o onom u čemu su. U šerhu Šura se kaže: Levhi Mahfuz je u svijetu duha kao ogledalo na kojem se ogledaju likovi, a srce je ogledalo koje prihvata izgled znanosti i predaje se svojim prohtjevima i onom što hoće njegova osjetila, kao da je spušteni zastor između sebe i uvida u levh koji je iz svijeta duhova. Kada puhne povjetarac milosti, onda se taj zastor pokrene i pomakne, pa u srcu zasvjetluca nešto iz tog duhovnog svijeta, kao munja,
pa nekada ostane i traje. Dokle god je srce budno, ono je obuzeto onim što osjeća iz fizičkog svijeta, osim onih vjernika koji su podržani od njega. Kada se osjetila opusti u snu i kada se srce oslobodi zauzetosti njima i maštom, onda je čisto i tada se podiže zastor i na srce padne nešto iz levha, u onolikoj mjeri koliko je ono očišćeno. Samo što san ne priječi maštu da djeluje i kreće se. Ono što padne na srce iz levha, to mašta prerađuje i crta ga onim likovima koji su najbliži tome, pa su izmaštane slike mnogo pamtljivije od drugih. Kada se čovjek probudi, ostane mu u pamćenju samo ono što je izmaštano, pa onda snivač treba nekoga ko će mu protumačiti da ono što je usnio ima i određeno značenje. Zbog ovoga je sunnet da onaj ko nešto usnije to ispriča dobročudnom učenjaku, koji će mu to protumačiti. Postoje 3 vrste snoviđenja. Jedno od njih je nefsansko promišljanje, kao kada je neko zauzet nekim poslom ili problemom, pa onda sebe vidi u tome, ili kao neko ko je zaljubljen, sanja svog voljenog i slično. Druga vrsta je šeitansko zastrašivanje, kada se šeitan igra sa spavačem i pokazuje mu slike koje će ga zabrinuti ili rastužiti, kao i onda kada se igra s njim pa čovjek polucira u snu i kada je obavezano kupati se nakon tog sna. Ove 2 vrste snova se ne tumače. Treća vrsta sna je muštuluk od Allaha, tako što ti dođe melek sna s kopijom iz matrice, to jest levhi mahfuza, i taj san je ispravan, a sve osim toga su zbrkani snovi i izmišljotine. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. On reče, zasnovano na pitanju, pa šta je rekao Jakub nakon što je čuo ovaj čudni san? Pa se kaže, rekao je, o sinko moj, sinčiću moj, deminutiv od sin, iz samilosti i ljubavi, a i zbog mladosti, jer tada je Jusuf imao 12 godina. U El Iršadu se kaže, kada je Jakub saznao i shvatio da Jusufov san znači da će mu Allah dati veliku ulogu i da će mu dati mudrost i počastiti ga vjerovjesništvom, da će mu dati blagodati i dunjaluka i ahireta, kao što je učinio sa njegovim precima, pobojao se za njega zavisti njegove braće, pa mu je rekao kako bi ga sačuvao, a i njih od toga da budu izloženi teškoćama i brigama. On je bio siguran da će Allah to sprovesti, ali je priželjkivao da se to desi bez teškoća, pa je rekao, ne kazuj svoga sna, ni djelimično ni u cijelosti, braći svojoj, Jakubovoj 10 sinova, jer se Deni, Dana, ne računa u muškarce. Ona je bila kćer Lejina. U El Iršadu se kaže, pod braćom se misle oni od čijih se spletki strahuje, a od njegove pomajke. Što se tiče Benjamina, on je bio rođeni brat Jusufove, njihova majka je bila Rahela, i on ne spada među njih i nije obuhvaćen ovom zabranom, jer se ne očekuje nikakvo zlo od njega. On nije bio ubrojan među tu braću u snu, jer nije bio s njima ni kada su se klanjali Jusufu. Među braćom nije bilo ni jednog koji se zvao Denija, kao što je u Havaši od Sada Muftije. To što Benjamin nije među njima u snu ne znači nužno da nije od njih, shodno većini, jer je on 11. od 11. Da ti ne učine kakvu pakost, kako bi ti naudili i uništili te nečim potajnim što ne možeš pojmiti niti se odbraniti od toga. Ovo je najpriličnije upozorenju, mada je Jakub bio svjestan da ne mogu promijeniti ono na što je san ukazao da će se desiti. Kejd je planiranje napada ili nastojanje da se učini zlo nekome, a da on toga nije svjestan. Šejtan je doista čovjeku otvoreni neprijatelj. Kao da je Jusuf upitao, kako će mi to braća učiniti, braća koja su odrasli u vjerovjesničkoj kući? Pa se kaže, šejtan je otvorenog neprijateljstva svakom čovjeku. Ili, forma je toliko očito neprijateljska prema tebi jer je on izveo tvoje pretke Adema i Havu iz dženeta i s njih skinuo odjeću svjetlosti i zarekao se da će činiti sve što je u njegovoj moći da zavede ljude i dolazit će im sa svih strana. On će nastojati svim silama zavesti tvoju braću i potaknuti ih na najgore. Na osnovu ovoga je jasno da su znali tumačiti snove, pa je Jakub zbog toga rekao što je rekao. Jedan Arif je rekao, Jakub odbacuje taj zloplan od svojih sinova i pripisuje ga šejtanu, jer zna da su sva djela od Allaha. Pošto je šejtan oličenje i otjelotvorenje imena onaj ko u zabludu dovodi, mudil,
pripisuje mu uzrokovano djelo, a ovaj dodatak je također zloplan i urota, a Allah je suštinski i stvarni činilac, a nije šeitan. Hak je činilac, sve sem njega sredstvo je, da sredstvo učini nešta, daleko od uma je. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. I eto tako, to jest na isti način na koji te izabrao između tvoje braće, pokazao ti ovaj veličanstveni san koji ukazuje na čast, dostojanstvo i ugled koji ćeš imati. Gospodar tvoj će tebe odabrati, probraće te i izabrati za ono što je veličanstvenije od toga, vjerovjesništvo, i potvrdit će istinitost tog sna u fizičkom svijetu, jer je nužno da se svaka slika iz svijeta duha suštinski potvrdi u fizičkom svijetu, mada je kompletan dunjaluk samo predodžba, sjena onog svijeta, kao što će o tome biti riječi. Umislicu cijelog svijeta ja očima proviđenja kao odraz mora sinjeg hakikata ovdje vidim. I tumačenju snova te naučiti. Autor Ismail Haki kaže, tumačenju snova, to jest toj vrsti znanja, pa ćeš dosjeći suštinu onog što ti kazujem. Onaj kome Allah pokaže ovakav san, nužno će biti podržan i u tumačenju istog, jer je znanje tumačenja nešto što je proizvod odabranosti u većini slučajeva. Pod tumačenjem priče, kao što se kaže u ajetu Ta'vilul Ahadis, misli se tumačenje snova, jer snovi su ili kazivanje meleka, ako su istiniti, ili kazivanje nefsa i šeitana, ako nisu takvi. Naziva se tumačenjem jer se rezultat tumačenja sna vraća snimaču, pa se zato snovi ne pričaju neprijateljima i neznalicama. Hadis je jezički nešto novo, a obično je u značenju govora, dok muhadisi kažu da je to sve ono što se prenosi od vjerovjesnika alejhiselam, pa kao da se može nazrijeti razlika između toga i Kur'ana, jer je Kur'an bespočetan, a ovo hadis je stvoreno. U Esihah se kaže, hadis je nasuprot starom i upotrebljava se i za malo i za mnogo govora, jer postepeno iznosi novo. I milošću svojom tebe i Jakubovu porodicu obasuti i upotpuniti blagodat svoju prema tebi, o Jusufe. Kaže se za Jakubovu porodicu Ali Jakub, mada je Al u istom značenju kao i Ehl, samo što se ovaj pojam Al koristi kada se govori o časnicima i prvacima, za razliku od Ehla, a to su kućna čeljad i drugi bliski poput sluga. Jusufov san njegove braće kao zvijezda čijim se svjetlom vodi jeste Allahova blagodat prema njima, jer zvijezde pokazuju kako će on putovati do vjerovjesništva, pa sve ono što proizlazi iz potencijala u djelo jest upotpunjenje te blagodati. Sadi Muftija je rekao, krajnje na što ukazuje snimanje braće kao zvijezda jeste da su oni vođe ljudima prema kojima se ljudi ravnaju, a to ne znači nužno da su vjerovjesnici. Jasno je da je on to znao preko objave. Autor Ismail Haki kaže, vjerovatno je Jakub protumačio činjenicu da su kao zvijezde, da će Jusuf biti vjerovjesnik, jer cjelovit pojedinac, pogodan da nekoga vodi, to dobija vjerovjesništvom i zbog toga je Allah rekao za vjerovjesnike i učinili smo ih vođama koji su upućivali po našoj naredbi, pa budi svjestan ovoga. Kao što je prije tebe obasuo pretke tvoje Ibrahima i Ishaka. Za njih kaže da su očevi, mada je jedan bio njegov pradjed, a drugi djed, kako bi se ukazalo na cjelovitu povezanost među vjerovjesnicima, duhovnu povezanost. U El Kevaši se kaže, djed je u osnovi otac i kaže se, taj i taj, sin toga i toga, mada je između te dvojice nekoliko predaka, kao na primjer, u suri Kehf kada Hidr kaže da je pod zidom zakopano blago dvojice siročadi, čiji je otac bio dobar čovjek, a to je bio njihov predak, 7. koljeno, a ne stvarni biološki njihov otac. Toliko od dobrih roditelja traje nasljedstvo i do 7. koljena njihov bereket stiže. Što se tiče riječi u ajetu, upotpunjenja blagodati Ibrahimu alejhiselam,
To je što ga je Allah uzeo za svoga prijatelja, što ga je spasio vatre i što ga je poštedio klanja sina. Što se tiče blagodati Ishaku alejhiselam, ona je u tome što je Jakuba alejhiselam i potomstvo izveo iz njegove kičme. Sve su to veličanstvene blagodati koje su došle kao upotpunjenje vjerovjesništva. I šaret je na to da je upotpunjenje blagodati prema Jusufu, to jest srcu, u tome da mu se pokaže i obuzme ga, jer je srce stvarni arš, gospodaru i ničemu drugom. Kao što je rekao uzvišeni, ne mogu me obuhvatiti ni moja zemlja ni moja nebesa, ali me pojmi srce mog roba vjernika. Ali vidi čuda, u srcu vjernikovu mogu se nastaniti. Ako mene tražiš, tamo trebaš ti mene potražiti. Zbog ove zasluge, Jusuf, srce je počašćen cjelovitom ljepotom i kada se Allah otkrije srcu, onda se svjetla otkrivanja odrazi se ogledala srca na sve što se izrodilo iz ruha, osjetila, potencijali i sve ostalo od porodice Jakuba, ruha. Kao što se kaže, lice je ogledalo vaših srca, a jezici izdajnici srca vašeg. Gospodar tvoj zaista sve zna i mudar je, to jest sveznajući i svemudri. To je značenje što alimun hakimun dolazi neodređeno. Značenje je beskrajnog Allahovog znanja i izuzetne mudrosti. Allah zna ko je zaslužan probranosti i ne upotpunjuje svoju blagodat osim onom ko je toga zaslužan. Znaj da Allah na nekim mjestima spominje ime mudri, hakim, ispred imena sveznajući, alim, a ovdje je drugačije. Što se tiče prvog slučaja, to je zbog toga što je znanje u svojoj vezanosti za pojave i naučne činjenice prateće mudrosti. To je pojam kojim se kaže da je posljedica činjenici, jer se veže u tom slučaju na način koji je sam po sebi takav. U drugoj situaciji je shodno samom objektu, jer mudrost svojom vezanošću za objekte i određene likove je posljedica znanja. I to je pojam o poznatom koje je posljedično znanju, jer je u vezi s tim, u toj situaciji, na način koji daje znanje o tome samo po sebi na prvi način. Tako nema sumnje da je ono što slijedi u ajetu na stepenu prednjačenja, a ono što slijedi je na stepenu kašnjenja. Nema sumnje da se daje prednost činjenicama koje su u vezi sa znanjem o njima samim po sebi, kao na primjer za prvi slučaj, a dolazi kasnije u drugoj situaciji. Mudrost je slaganje tih činjenica na njihova mjesta i po važnosti njih bez obzira u kojoj situaciji. Ovaj redoslijed i pozicioniranje, na kojem god je stepenu, ako dođe od mudrog i sveznajućeg i mudrog, shodno posljedici cjelovite praiskonske spremnosti i shodno djelomične vječne spremnosti u dunjalučkom i berzahskom životu, izlažućem i okupljalištu, džehennemskom i džennetskom, tjelesnom i duševnom i ostalim vrstama spremnosti i razvoja. Pa razumi, Allah te uputio pravom razumijevanju od Allaha. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. U Jusufu i braći njegovoj nalaze se pouke, veličanstveni znakovi koji ukazuju na Allahovu svemoć i beskrajnu mudrost, za sve koji se raspituju. Starije Jakubove sinove, nakon što su se dogovorili da ponize najmlađeg njegovog sina, Jusufa, i kada su s njim učinili što su učinili, Allah ga je probrao za vjerovjesništvo i vlast. Allah je učinio da budu potčinjeni Jusufu i da se pokoravaju njegovoj vlasti. Teret njihovog zavidluka njemu se okrenuo na njih. To je zbog dokazivanja Allahove svemoći i mudrosti. U tefsiru na perzijskom jeziku se kaže: bilježi se da je Jusuf alejhiselam, pošto je onaj san koji je usnio ispričao svome plemenitom ocu, te ga je stari Jakub posavjetovao da o tom snu ne govori drugima, blagodarujući ga vijestima radosnicama, da san nagovještava dolazak mnogoga dobra. Neke od supruga njegove braće su čule o čemu su njih dvojica govorili, pa su, vrativši se u akšamsko doba noći, svojim muževima ispričale šta su čule, a na njihovim licima su se pojavili znaci vrijenja ljubomore u njihovim nutrinama. Zavidnost ih je pokrenula na razmišljanje o činjenju nečega krupnog. Kažu da njegova braća Jehuda, Robel i Šemun nisu bili zadovoljni da mu se poklone prije nego mu se poklone roditelji, pa su razmišljali kako da ga se riješe, kao što Allah o njima kazuje. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
kada oni rekoše: sjeti se onoga što su Jusufova braća rekli jedni drugima. Jusuf, le Jusufu, lam, je radi otpočinjanja kako bi se potvrdio sadržaj rečenice. To jest, on više voli njih dvojicu i to je nešto što je sigurno i u šta nema nikakve sumnje. I brat njegov, to jest rođeni brat Benjamin. Ne navodi ga se imenom u ajetu kako bi se naznačilo da je posljedica povećanja ljubavi prema Jusufu dovela do toga da su ga braća namjeravala ubiti i baciti njegovo tijelo, a nisu pominjali Benjamina. Draži su našem ocu od nas. Jedan Arif je rekao: Jakub je osjećao naklonost prema Jusufu zbog očite cjelovitosti njegove spremnosti koja se vidjela u njegovom snu kada je vidio 11 zvijezda, sunce i mjesec da mu se klanjaju. Otac mu je shvatio iz njegova sna da će on naslijediti svog oca i djeda i da će ujediniti spremnost svoje braće, pa ga je svako malo pribijao na prse i nije mogao dugo biti bez njega. Njihova zavist je narasla toliko da su mu poželjeli nauditi. Kažu da je zato što ga je Allah htio iskušati srčanom ljubavlju prema njemu, a onda ga je odvojio od njega kako bi nevolja bila još veća zbog božanske ljubomore, jer vlasnik ljubavi ne prima nikoga i ne dijeli ljubav ni s kim. Ljepota, džemal i veličanstvenost, dželal, suštinski su samo Allahovi i niko se ne zaklanja osim njega. Nema većeg iskušenja nego iskušenja preko djeteta. Pogledaj kako je Nuh alejhiselam prokleo svoj nevjernički narod i Allah ih je potopio, ali mu nije srce zaigralo. Međutim, kada je poplava došla do njegovog sina, on je zavapio i nije mogao trpjeti, pa je rekao: moj sin je od moje čeljadi. Jusufova braća dalje kažu: a nas je čitava skupina. Ima nas više i preči smo da nas se voli, zbog čega voli dvojicu mladih i nejakih više od skupine snažnih. Kaže se u ajetu za skupinu Uzbetun, a Asabeh je skupina od 10 muškaraca pa naviše. Tako se nazivaju jer ih je teško savladati. A Nefer je skupina između 3 i 5, a Reht je između 5 i 10 ljudi. Naš otac, u svom davanju prednosti njima dvojici, iako su premladi i nejaki i voleći ih više od nas, mada smo bolji i jači od njih dvojice, zaista očito griješi. Osnov pojmu dalal, zabluda, je skretanje od cilja, to jest skretanje s puta koji je pravi doličan i spuštanje svakog od nas na vlastiti stepen. Očit, jasan. Oni su gledali Jusufov lik, da je mladi nejak, ali nisu pojmili njegov značaj, pa su rekli što su rekli. Nisu bili svjesni da je Jusuf veći od njih u suštini. U Mesneviji stoji: neki Arif upita nekog starog monaha: jesi li ti stariji ili je brada starija? Reče: ne, ja sam ti se prije brade rodio. Dok naraste, ja sam mnogo podneblja prohodio. Reče mu Arif: brada ti osjedi, sebe prošlu odbaci. Ah, žalosti, a ti narav ružnu tu ne odbaci. Poslije tebe rodila se, u svemu te brada pretekla. Za tiritom ljubav te tvoja jadna spotakla. Još si ti onakav kakav si se rodio, niti korak ti od tada nisi čak načinio. U El Kevaši se kaže da nema stajanja u učenju ovog ajeta jer je govor rečenica koja se prenosi od njih, Jusufove braće. To jest, zbog unutrašnjeg značenja i izrečenog, osim ako je učač prisiljen prekinuti učenje radi udaha zraka. Tada se obavezno treba vratiti na prethodno proučenu riječ i povezati govor jedan s drugim. Ako to ne učini, onda je griješan. A onda, kao u nekim komentarima, Imam Džezerija uči se i mubejin umjesto mubin, po drugim kirajetima. Ruhul Bejan fi tefsiril Kur'an, duh jasnog tumačenja Kur'ana, poznatiji kao Ruhul Bejan, najpoznatije je djelo Ismaila Hakija. Ovo djelo predstavlja jedan od najvrijednijih tefsira sufijskog pristupa tumačenju Kur'ana. Napisan je na arapskom jeziku na oko 4637 stranica. U njemu provladava navođenje savjeta, preporuka, lijepih raslojavanja značenja kuranskih ajeta. Ruhul Bejan obiluje stihovima iz sufijske poezije, a naročito iz Rumijeve Mesnevije. Ismail Haki u svoj tefsir unosio je i mišljenja prethodnih sufija i komentatora Kur'ana iz njihovih redova, te hadise poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Nerijetko nailazimo i na povode objave ajeta. Također,
Komentar sadržava i mnoštvo pojedinosti iz historije Islama, napose iz perioda prve četverice halifa. Izdavač tefsira Ruhul Bejan, fi tefsiril Kur'an na bosanskom jeziku, je Tekija na Mejtašu u Sarajevu. Ruhul Bejan, tefsir Ismaila Hakija, prvi put na bosanskom jeziku, na radiju Bir, petkom u 15 sati i 10 minuta. Ruhul Bejan fi tefsiril Kur'an, duh jasnog tumačenja Kur'ana, najvrijedniji tefsir sufijskog pristupa tumačenju Kur'ana. Poznat kao vajski tefsir, pruža dublje uvide u Božju riječ na jedinstven i pristupačan način. Ruhul Bejan, tefsir Ismaila Hakija, prvi put na bosanskom jeziku u programu Radija Bir. Ruhul Bejan fi tefsiril Kur'an, duh jasnog tumačenja Kur'ana.